Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulillah. Hurmatlı cemaat, bir tuğan Müslümanlar. Buna oruza günde turabız. Bugünkü akırkı gün 2 gün kaldı. Ayet namazga. Buna yerde Hayat degen firmanın kalbasası var. Buna yerde görсеңіздер, adaldangan adal kalbasa. Sosiskalары var. Şol жерде бары бар туғандар адаллаштырған Hayat firması. Келіп алсаңыздар болады. Şol жерде бардық адаллаштырған мындай колбасалар бар. Келіңіздер, алыңыздар. Дамы сон.